Ndaje ihute uraje se kurakora iki? ndaje gatoya rindira arutwa nari ndimo ariko twazane ndaje. irukange iyi nkongoro wayogesheje amaganga ariko Nayogesheje. dore muramera nk'igitinyuke c'abapfurero igira hariya ngiye kugukoza isoni kuri kamera Ndanze. ariko isoni zo zizagukora Uburyo rero twe twabazaniye bwo gushimiramo umuntu ari ukumushimira ukamuha impano cyangwa se ukamushimira mu magambo ukamubwira nabyo kigukora ku mutima. Rero twebwe hano kuri Muhira Studio twahisemo ico kintu nyine kugira ngo tuzazane ico gikorwa. Rero turabashishikariza kuba mwakwibuka cyangwa se mwazirikana ineza mwagiriwe, ineza wagiriwe na mugenzi wawe, ineza wagiriwe n'undi kandi ukayizirikana ukabishyira mu bikorwa ukamushimira. Kuko iyo ushimiye umuntu uba umumotive. Uburyo rero twagiye tubateguramo nk'uko yari abivuze bwo gushima swate hari umuntu udashobora gukoresha amagambo mu gushima akaba yokora action nyine igikorwa agakora igikorwa kiba kirimo nko gushima swate tuvuge akaba yo gufungira nk'impano ahabona nta magambo menshi yovuga akagufungira impano yo kugushimira uzozuza iyo mpano tugufasha kuyitanga kugira ngo biboneke ko harimo effort. Yes bakunzi b'Imuhira Studio twongeye kubaha kaze kandi kuri chaîne z'Imuhira Studio. Aha ni Imuhira Studio nkuko mubibona twagarutse kandi nkuko muri kutubona imbere ya kamera hari haheze igihe kinini cyane twarabikishije irungu ryinshi hano kuri Imuhira Studio kabisa. Benshi baratubwira twahura na bamwe mu nzira abandi bakatwandikira byagenze gute Imuhira Studio yagiye hehe ko ari mwe mwadususurutsaga ko ari mwe chaîne twagira hano kuri Imuhira Studio byagenze gute. Nuko abenshi rero muraza kuzumva uko byagenze muri no story uyu munsi ko twapfuye kugaruka ahasigaye mukore subscribe abatarayikora hanyuma abandi mukore share noneho twaje turi simusiga kabisa akoresha ne Muhira Studio. Ariko ntaraje kure cyane jewe sinshobora gukora ikiganiro ngo nje kure tarabanza kugotomera kuduta kabisa. Ubu ngubu inyota iranyishe abenshi bazagotomera amazi cyangwa bakagotomera ibiyeri ico tugotomera na amata nkuko mubizi na chaîne nkuko yitwa ngira ngo benshi bibutse ibintu byinshi kabisa Imuhira Studio. Rero sinzi wa mugore yoba yagiye anzanire kuduta ngundi nkusoma niko inasama amazi Karama zanira hano uduta twari turi mu kadete reka nze gato akadete ariko wakogeje nakogeje unsukira uduta mu kadete hanyuma uhita unzanira mbanze mwe mbone kubwira abakunzi b'Imuhira Studio twahora reka banzanira uduta kabisa ndaje ihute uraje se kurakora iki? Ndaje gato yarindira arutwa nari ndimo ariko ndaje irukange zana aya mata se ari ariko iyi kurashinyika wabaye gute? Iyi nkongoro wayogesheje amaganga ariko nayogesheje dore muramera nk'igitinyuke c'abapfurero igira hariya wayogeje inkongoro nayogeje wayogesheje amaganga inkongoro ariko aya mata ntiyapfuye ni mazima ntabwo yapfuye uko ryoshe aya mata yapfuye urashinyika ni mazima ntabwo yapfuye araryoshe subira umwuka wayahonjeje mbere yo kuyanzanira none nari kubanza kunywa ku by'umutwara aza kunywaho none uko wavuga ngo araryoshe nakubwira ngo arabishe mbyumva aho nayakamishe kandi narakubwiye ceceka narakubwiye wowe nakubwiye ngo iyi nkongoro uzoyogesha amaganga naho ubundi inkongoro itogesheje amaganga uzushiramwe amata yamara mu igasi frigo yamara umwanya uzoyogesha amazi gusa ni frigo se inkongoro izite bategerezwa kuyogesha amaganga ga yarakera hano nukura amaganga ukaja gushaka iyo uja kuyarisa ayo muri kino gisagara nobona amaganga ushaka ukazana n'ayihene nta kurase kabara ingurube
nuko Ariko ingurube none rero se ntoyabona. kurazana utu twerera numara umuntu adusome gutyo nta bugari nta gatimba ihari. Mu wundi mwanya izoba yabonetse yari itaraboneka. Uraritse se canke Oya mu wundi mwanya ntibitinda. cangwa ni kankoto waja gucumba? None wari ukeneye iki? Jewe nshaka gatimba. Ese nshaka gatimbo siyo nani? Niyo Siyo kankoto? mashitani. Eh, Wabaye gute? zagira ako gatimbo ni kankoto. Ego nashatse umufurero nyine, umufurerokazi. Oya si umufurero. None Ukura waruzi ngo gatimbo ngo ese niyo gatimbo kankoto. ni gatimbo niyo nyarufu? Eh, Mbega tubwire ukura amaraga ukaniseka. Kundabaza. Ko twarahombesheje. Gatimbo ni nyarufu, gakoto ni kawunga. Twebwe nzi twakuriye imuhira. Wewe n'imyaka Twakuriye yawe. imisozi. Uzi ukundusha nagushatse undusha imyaka 5. Ntuzi gatimbo. Twe turi abana ntituzi gatimbo ntituzi kankoti yariyo twakuze twumva kawunga twumva nyarufu. Wowe nande? Ne? Wowe nande? Je nawe. Wowe je twarakuranye. Njyewe nyine jenyine ku giti canje twoya. Msigurira mugabo msigurira. Hariho kankoto. Nakunze imuhira studio mutwihanganire kaza gacamo. Kari gaciyemo ariko abagore kabisa nabo gukubitwa kwanza bakabona kumenya ubwenge. Urebe anzaniye inkongoro yuzuye amata nuko nyine amata atazagaga ariko yaragaze. Kubera gusa kuntu inkongoro iyo wamenyereye kuyogesha amaganga hanyuma ukayogesha amazi utayogesha amaganga ukayishiramo amata, ayo mata ndaza aryoha. Araba ari amata Imana nidufashe inzira ziboneke tuje mu minembwe kuzana amaganga. Hano ndangaze haba Hano tahwese nuko bahuze Muhira Studio nkuko mubibona nuko dutangiye kuri chaîne Muhira Studio. Mwari mugize ngo twakoroganya ariko ni ibisanzwe. Ko nuko nyine dutangiye tuzanye na vibe kabisa. Ese vibe zicarico? Ngiye kugukoza isoni kuri kamera. Dance. Ariko isoni zo zizagukora. Ariko uyu mukobwa w'abacyajya. W'abasita. Kamerameni ni umukobwa w'abasita. Umukobwa w'abasenga ni ibitangaza. Nuko rero murabona ko dutangizanye na vibe kabisa ziteye ubwoba hano kuri Muhira Studio. Nicerekana ko tugiye kubazanira moto ibintu bigiye bitandukanye byinshi mutari mumenyereye hano kuri Muhira Studio. Mugiye kubibona ewana ubu bibwira gute bico babwira nawe Bitega ibintu byiza kandi cyane. Gira ko barabibona. None se uko ni iyi prank warugiye kunkinira ubu nyine? Prank? Ahubwo uzitege nyinshi. Prank uyu wacu byaramunaniye. Oya n'ukuri ntibyananiye. Byaramunaniye. Kumwemeza bimwe birenze urugero. Ariko nibimushobokera azabikore. Nta kibazo. Zikora nkuko mubibona rero njyewe ku mazina nitwa Gisubizo Bonfils, hanyuma ndi kumwe n'umufasha wanje hano kuri kamera z'Imuhira Studio. Sagende batuza. Nkuko mubibona hano nuko nyine muzabona n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi. Tuzagenda ducrea nyine ibintu bishobora kuba baryohera kuko tuba dukeneye ko muguma muri mood igihe cyose. Wewe witwa nde? Nje ngira ngo baratuzi ndi turenda twidondora. Wowe ndivuge wenyine nje nivuze. Njewe nawe nyine. Njewe ndije yewe nawe uri wowe. Kwanza uranyibukije. Bakozi b'Imuhira Studio. Nani ikiganiro gikurikira iki? Cyo tuzabategura ikintu kijanye n'indahiro z'abubakanye. Sivyo? Indahiro. Ntazo zibanza utegere. Ndakumva. Tuzosubiramo jewe nkubwira ibyo ushobora kwihanganira n'ibyo ndashobora kwihanganira. Kuko hari umuntu azemerera mu kigare.
Nahise tuvuga ko Reka hari awemerewe kwanika. mu Kigali. Hariya umuntu azayemera bakakubwira ngo ngwino nagire gutya ngo uzavyihanganira. Nzomwihanganira. Oya hari ibyo ntazihanganira Mm. kandi namwe ndabizi bakunze muhira studio abantu bagiye badukurikiye batandukanye abenshi bazavuga ngo iyo bari basubiyemo ngo ibintu by'indahiro umuntu akazayemera ibyo ashobora kuzakora n'ibyo atazakora akabireka ntabirahirira akavuga ati ibi ntabyo nzashobora ico kintu kumva atari co Oya njye byo narahiye byose. noneho oya ntabwo ari ukuvuga tuzabategurira tubereke ukuntu wakagombye kurahira muri make ibyo kwihanganira n'ibyo utokwihanganira ni exemple twereke nk'uko byakagombye kugenda kuko abantu benshi muri iki gihe impamvu bagenda basenya ingo ni ukubera ibyo bintu bagenda bemera ibintu badashobora gukora bashaka ntibabyihanganire ntibabikore ariko umva ni exemple ntabwo tuzaba turi kubigisha ngo uburyo mushobora ngo oya ntabwo ari umugomo tuzaba tugiye kubigisha Kuko bibabwiye ubu twagarutse turi kumwe 5 kuri 5 tugiye kubategurira ibintu byiza kandi byinshi byiza cyane bizabashimisha ubu twagarutse dufite gusubira bizabashimisha urakoze ubu twagarutse kabisa turi kumwe tugiye kubategurira ibintu byiza bizabashimisha ndashobora kuzaza hano mukambona jenyine kuri muhira studio cange nanjye ngiye yafatiriwe cyangwa se nawe mukamubona je mugihe nafatiriwe yego kugira ngo ntitukabicishe kugira ngo ntugasubire kubura oya ntituzubura ubu ni fire kabisa ubu twaje nyine tuje ariko ese ubundi ni iki cyari caturubujije kugaruka ese ubundi twagiye gute reka twibaze twagiye gute twavuye kuri muhira studio gutya ariko uzagende gute wakwegeye mikoro ahangawe oya imeze neza nta kibazo kubirumvikana ubuturage n'ubuturage umuntu yose iri mu kanyuma ariko mu mutwe singututse oya ntabwo ngututse nyine ni example reka mve kwemera uko nguko ko nta kundi nari nkubajije ngo se twabuze gute ubundi twagiye gute uzi ko twagiye tutanabasezera hake ntitwomenya ko byagenze byarazitse uzuvuga nk'igipfu rero none uko byagize uko byagenze ni ukuvuga ngo uko byagenze murabizi duherukana ahangaha tugikora mariage sivyo tukiva muri mariage nko mu mezi 2 ya mbere nico gihe duheruka ku maplank hano imuhira studio rero ukuntu byahise bigenda murabizi ibintu byo iyo wagiye nyine inshingano ziba nyinshi kuruta umuntu wajya oya inshingano ziragoye kuruta umuntu twahise tugira inshingano nyinshi nk'uko muzumva noneho uwacu yamaboko ubyara gusa yamaboko ubyara akaza kurikiza umunsi none se ntababyara ariko bagakomeza iki gikorwa gagute se ukabyara kandi inshingano ukazikomeza nyine ugakora ibindi ubwo nyine niwe wokwibaza ukwibaza se cyangwa kurambaza ni wowe kubera ko utabikoze none se nijeje nyine nabuze twabuze gatwembi twarabuze kubw'impamvu zigiye zitandukanye twarafatiriwe n'ibindi bikorwa byinshi cyane no kubyara nk'uko yarabivuze nabyo byari birimo turafatirwa twese bituma tubura nk'uko yarabivuze kubyara turakomeje n'ubundi ntituretse turakomeje no kubyara ariko none ntituzosubira kubasiga oya tuzobyara kandi tuzoboneka uzabigenza wisundera amatsiko uzabikora gute utari wabimbi ayo matsiko uzayagumane kandi uzobibona kandi cyane noneho uko byari bimeze mbere nyine umuntu akibyara imbere yari atarakira nyine inshingano zo kurera abana byari bikigoye umuntu yagira stress nyinshi akumva biramurenze ariko ubu tumaze kuba abasaza n'abakecuru stress z'abana nyine iby'abana iz'urugo byose ukunze uko ninjoro akeza ubarera yari yarangiza umurezi injoro akeza wirirwa ndera abana byaramugoye biki ariko ubu warabimenyereye yaravuze ngo rekeza mfasha abana ntabwo yakeza mfasha abana umurimo w'abana yari jewe
kandi naje nyine nari ntarakira ku buryo noshobora kurera abana taraguca mu ijambo nubwo nari guciyemo uranyibukije ni nka ka kantu numvishe wa muntu nyine bavuga ngo se umugore amuhamagara ngo se ngo wajyamishije abana ngo se ngo uri wajyamisha abana nabajyamishije nimba arashaka kumubwira se waba uhagiye abwiraga umugabo abagaburiye niko yavuze bimbwira ndetse ndiwumva bakazafasha abandi kurera abana ariko ingo zigiye ukuntu zubakwa ngo niko zubakwa bariya nyine niko zubakwa ariko uriya muntu nyine wabivuze ko urashobora kuba nta mukozi bari bafite birumvikana ntabwo nshobora kwihagararaho ngo iki ngiki none se nkubaze bishyitse twe ntitugira umukozi twamara kutagira umukozi ngafatirwa ahantu tiwo bafata abana ega nawe uri umukozi naho guhana wese umukozi atakazi gute oya nafatiriye umubiri akazi wewe uzi ngwana nese akazi kanje no kurera gusa oya ubu ni ukurera abantu sico ngaho uzobipinga akazi si ukurera gusa uzobimenya umugore si wo kurera gusa ubu umugabo arakora umugore agakora ntabwo ari ukuvuga ngo umugore gusa n'uwo kurera wo kuguma mu rugo mu gihe rero yafatiriwe mu gihe uri muhira nawe utafatiriwe ko byahindutse siko ntari narabimenye byahindutse oya sindi kuvuga ngo ku bwanje ku giti cyaje ndi kuvugira n'abandi bose tuvuga ku biti byinshi yego n'abandi bose kandi unaretse n'ico ikiganiro twatugiye kugira tubateguriye ibintu byinshi kandi byiza cyane n'ico cingo kirimo hari abagabo bakimeze sinzi uko nobivuga bavuga ati njewe umugore adahari sinshobora gukora iki njewe umugore atari mu nzu sinshobora gufata umwana wenda umwana abyutse umugore atari mu nzu mbe no mwambika ibuzu cyangwa imbe no abo bagabo sibo abagabo ahubwo nibo ubu twabaye umugabo udafata umwana utawufata umwana umugabo utawufata umwana nyine uwo sibo hari umugabo utawufata umwana we bizo bavuga none barahari benshi nk'uko usanze umugore yafatiriwe umugabo ari aho ngaho wenda we ari muhira umugore ari aho yagiye wenda cyangwa yagiye ku kazi yafatiriwe umukozi ntabwo aba ari abana biwe baba ari abana biwe sinzi uko umwana barahari bene abo umwana atari kurira nta kibazo birumvikana ndi umufata akina tebuja gufata umwana ari gukina cyane se umanza ukamureka seru n'ibimuhugije ariko umwana arize isara aho ngaho ntabwo yareka kumufata wenda iyo baruvuze ngo nyina ari aho sibyo mu gihe nyina ari aho abana ari gukora iyindi mirimo n'abana bari kurira kuko hari umugabo udashobora gufata abana yahabona nyina nyine iruhande akamubwira ati wewe fata abana agashaka ko imirimo yose yayimuheza usibye ko nko mu mico yacu twe tugira imirimo ni nk'aho igabuye niko byari bimeze ntabwo ndi kuvugira ubu nyine abagore bagize bataja kunyumva nabi ngo ni gender balance zo bintu nyine ntabwo ndi kuvuga ubu nyine kandi si wowe ndi kubwira si wowe ndi kubwira uyu mugore wewe imbere hari ibintu nyine imirimo nko mu mico yacu imirimo ni nkaho yari igabuye umugabo nuwo kuragira umugabo nuwo cyane nko kuragira inka gusuhura bene izo ngibyo umugore nuwo guteka nuwo gutoragura umugore gushokora kugira ibiki byose nuwo guhinga urumva umugore wenyine no kuzinga wese ariko wowe ndi wahinze oya none se umugore wenyine yasezaje mu murima guhinga cyangwa bakizajana n'umugabo wiwe uyu mugabo yagiye kuragira akaba ari nduragira no gukama inka nitwo tuzi tw'umugabo gusa umugabo agira tuzi guhinga hariho bahingisha ariko umwe batari bafite ubushobozi bwo guhingisha wenda twebwe n'abari kutwumva abakunzi b'Imuhira Studio ibyo byose tutogenda tubyiga twumve
n'amateka tuzogenda tubisubiramo vy'imuhira uko vyari bimeze uko vyakaza bikorwa ni vyinshi cane tutazi nizere ko ndi kuvugira n'abakunzi b'Imuhira Studio hariho vyinshi cane namwe mutazi twese Yeah. tuzovyiga tuzogenda nyine twiga ibintu vyinshi Mufite bitandukanye ishuri uzovyigamo? hano kuri Muhira Studio niho Ikitugenza hano kuri uyu munsi mwari mumaze igihe mutatubona kuri Muhira Studio, twashatse kubiyereka gusa gatoya hano kuri Muhira Studio, hanyuma ibindi bikorwa bigiye gukurikira nyuma y'iki ngiki. Ubu ngubu twashatse gusa tuze tubapresente ivyo tugiye kubashikirizaho, nivyo mugiye kubona n'ibindi tutari bubabwire, muzagenda mubibona. Tuzabatera ama surprise hano kuri Muhira Studio. nkuko vyari Ntabwo bihora kugira tuziprankinga twenyine, namwe tuzabaprankinga. Nivyo vyiza. Ntabwo turababwira nyine dushatse mutubone mutubiyereke ko tubabwire ko twagarutse, hanyuma tubabwire n'ibikorwa bigiye gukurikiraho tugiye kubazanira kongereza kandi ku vyari vyiza bihoraho vyiza cane yeah. hariho bimwe vyahoraho ngira muravyibuka n'ibindi tugiye kwongeraho gusa vyose ni vyiza cane kandi bizadufasha twese. Rero nkuko twari tumaze kubibabwira, ibikorwa tugiye kubashikiriza hano kuri Muhira Studio mugiye kuzaza mubona, tugiye kubazanira igikorwa gihoraho co gushima. Wowe wifuza gushimira umuntu waba warakugiriye neza, buriya gushima ni vyiza. Twebwe twahisemo iyo sujet canke se iyo content hano kuri Muhira Studio kubera ko tuzirikana bagize uruhare mu buzima bwacu. Nimba uzi ko hari ico woba warankoreye canke se woba warakoreye umuryango wacu, ico gikorwa turakizirikana, kandi ni vyiza, ni umuco gushima. Niyo mpamvu twagiye tubahitiramo ico gikorwa, turavuga ati ico ni igikorwa ciza dutegerezwa kuzanira abakunzi b'Imuhira Studio, kuko ni igikorwa cubaka imitima y'abantu ndetse n'imibiri yabo. Gushimira abantu ni vyiza ni vyiza kuko gushimira umuntu agihari ni vyiza cane. Nizo za mbere. Hari ukuntu umuntu aba afite gushimira uwundi muntu akabura uburyo amushimiramo. Uburyo rero twe twabazaniye bwo gushimiramo umuntu ari ukumushimira ukamuha impano cyangwa se ukamushimira mu magambo ukamubwira, nabyo kigukora ku mutima kikagushimisha. ni ukuvuga ngo nuko ngira amajambo nuko rero twebwe hano kuri Muhira Studio twahisemo ico kintu nyine kugira ngo tuzazane ico gikorwa. Rero turabashishikariza kuba mwakwibuka canke se mwazirikana ineza mwagiriwe, ineza wagiriwe na mugenzi wawe, ineza wagiriwe n'undi, kandi ukazirikana ukabishira mu bikorwa ukamushimira. Kuko iyo ushimiye umuntu uwo mumotive, ni motivation. Haba hari ikindi kintu, soit umuntu arashobora kugukorera ikintu atiteze ko unamushimira, abona ko ari inshingano ziwe, cyangwa se akabona ko akoze ikintu gitoya, ariko wowe ukakizirikana ukamushimira umuteye intege, kandi ni igikorwa ciza. Aho kuzazuza mu maziko warangiza ukaza uvuga ngo nyanaka yankoreye iki, ibisubizo yankoreye iki, ngo yangiriye neza, utarabimbwiye ngihari, ntaco bizaba bikimariye ico gihe, tazovyumva. uzaba uri kubivuga nyine aho ngaho, ariko kandi n'abandi bazavuga ngo ni amagambo gusa. Ariko nuza ukanshimira canke se sindi kuvuga jewe n'uwundi wese ukamushimira, ni igikorwa ciza vraiment, ni igikorwa kidateye isoni, ni igikorwa c'ubutwari co gushima kabisa. Rero ico kintu uburyo rero twagiye tubateguramo nkuko yarabivuze bwo gushima, swate hari umuntu udashobora gukoresha amagambo mu gushima, akaba yokora action nyine igikorwa, agakora igikorwa kiba kirimo nko gushima. Swate tuvuge akaba yogufungira nk'impano, ahabona nta magambo menshi yovuga, akagufungira impano yo kugushimira. Uzozuza iyo mpano, tugufasha kuyitanga kugira ngo biboneke ko harimo effort, canke se biboneke ko harimo ari ibintu nyine biremereye, canke se ari igikorwa nyine ciza kandi gisukuye, n'umuntu
abashe kwishima, uzoze tugufashe ico gikorwa tuzakigufasha wowe wese nimba hari uwo wifuza gushimira nuko wowe wifuza gushimira ngo ufashe gatoya yaba ari hano yaba atari hano yaba muri kumwe hano mu Burundi cyangwa se ari mu bihugu byo hanze cyangwa se ari muri Congo ari mu Rwanda ari muri Kenya ari mu Buga aho ari hose wifuza gushimira tuzobigufashamo kugira ngo impano washatse kumuha ibashe kumugeraho kandi abashe no kubona yuko muzirikana kandi ineza yagukoreye uyizirikana yaba ari uri hanze nawe ushaka gushimira uwo turi kumwe hano nawe twobimufasha mu byose muzotwegere kuri chaîne Muhira Studio turiho ku bwanyu muzotwandikire nomero muraza kuzibona munsi mu kiganiro ukeneye ico kiganiro ukeneye gushimira inshuti yiwe umuvandimwe wiwe mugenzi wiwe atwandikire ibyo byose tuzobibasigurira inbox turi kumwe tubasigurire uko bizogenda tubasigurire uko impano yoshikira inshuti yawe umuvandimwe wawe ariko warondoye nuko rero uretse n'ico gikorwa tuvuga co gushima urashobora kubaho kwimvira gusa gutanga impano ku muntu atari ukuvuga ngo yakugiriye neza ukumva ko wumva ufungira umuntu impano tu wabikora mu buryo bwa surprise bakunze kwita nyine surprise mu Congereza nta kibazo izo turi ready kabisa kugufasha ndetse no kuguha amayide uko twubikora bikagenda neza urashobora kumva ko ufungira umuntu impano hanyuma icyo ukuntu uzatwandikira nk'uko yari abivuze hanyuma utubwire umuntu ushaka gufungira impano tube twamukontakta tumutumire hano kuri Muhira Studio ariko wewe nyiri gufunga impano banzuze yava tuguhishe muri studio zacu hanyuma hakurikireho igikorwa umutumirwa wawe nyuma gusanga hanyuma hakurikireho tumuganirize gatoya kwanza hanyuma hakurikireho igikorwa nimba ari ca surprise cyangwa se nimba ari atazaba ari surprise sero nuko wowe ubishaka hanyuma twikuremo stress urumva ko ni ibintu byiza uko turi kubibwira gutyo ariko ni ikintu ciza vraiment hari abantu baba bari gutinya ngo imbere ya kamera ngo uzobona oya uzabyumva ari uko wamaze kubikora wabonye ko ari igikorwa ciza kandi wagikoreye yishimye ameze neza wabona ko nyine yishimye ku bwawe ikintu uzabumugiriye rero turabashishikariza ko tuzakorana hano kuri Muhira Studio wowe wese tuguhaye karibu hano kuri Muhira Studio ndetse ikindi ibikorwa tuzabazanira ni ibiganiro nk'uko zari bisanzwe hano kuri Muhira Studio cyane muzakunda kutubona muri content yanje n'umufasha hanyuma ibindi n'abatumirwa batandukanye tuzagenda tubatumira babaganirize ibintu bigiye bitandukanye bene ibyo ngibyo kuvuga menshi ntabwo ariko kuyamara kabisa ibi muzabona ibikorwa tuzobazaniraho na couple kubera ko turi kapo ubwo tuzotubazanira amakouple rimwe na rimwe si kenshi cyane bazokunda kubibona ariko n'ibiganiro by'amakouple bizogenda bibamo nimba ubibijeje nta kibazo bazobibona vraiment none cyo ntuzize ntaco bitwaye rero ngira ngo nuko twabasezera hari ikindi wumva wavuga se cyangwa warenzaho kugira ngo bizobishika babone komedi kuko n'ibyishimo birakenewe mu buzima ibyishimo birakenewe dukenewe guseka nkuko dasetse barakasiritse cyane iki gisagara cyo gusaza dukeneye n'umwanya wo kuzodufata tugaseka tugafata umwanya tukazana abakomedi bagasetsa abantu tukishima nabyo nzogenda mubibona rimwe na rimwe we wumva ko ushoboye komedi gusetsa uzatwandikire nawe tuzakwereka uko bizagenda tuzanagufasha kuzamura impano yawe talent yawe nk'uko nyine sibyo ngira ngo twabasezera nimba atari uracafite ibindi vuga nta bindi nuko reka tubasezere bakunze Muhira Studio ibiganiro byacu nakagaruka ejo iki ni igikorwa cyo kubiyereka gusa twari tutangiye tubiyereka ko twagarutse
hanyuma ibindi bikorwa murahita mubikurikirana ku mufuririzo mugiye kubikurikirana Ego kabisa mujya batwitege kubivuga twaje ntidufite gusubira inyuma kandi twanarakaye twanarakaye uzanye na blague vuge gute se uzanye na blague turagutera umugeri wigire ku ruhande sivyo uzanye blague ahubwo nivyo vyiza nkuko nivyo oya twebwe ntidukeneye ahubwo uzanye kudusubiza inyuma turagutera umugeri tukegeze kure cyane oya kudusubiza inyuma azaza se agufate akwigize ngariya ivyo ntugabiye agaciro nta muntu uzogusubiza inyuma n'uziyisubiza inyuma twebwe ntabwo urugero turimo ntabwo turi ba bantu bacika intege ngo nuko waduciye intege ntabwo ari itiku tuzanye ariko navyo nibiba ngombwa itiku naryo riza rimera nkaho rishaka guteramisha abantu cane ariko ntabwo tukiri abantu kabisa wo gucibwa intege n'abandi ngo nyanaka yavuze twebwe nta ribi kabisa ivyo ngivyo twarabirenze ahubwo uzaba uri kuzica wenyine uzaba ari kutwongera courage yo gukora ni nkuko nuko sawa bye tuzasubira ibiganiro vyacu ni akagaruka mugira amahoro y'Imana aho muherereye nuko